na ucode 14 Khuzani iqhawe lami ngithi mina udriver sewumtholile sithi congratulation Khuzani mfowethu qhawe lami ngokuthenga eyokugcina ngci iSuperlink ngobukhulu mfoka Makhanya uDilayiva nawu code 14 mfowethu nawu angani noma kuyavela engalapha ukuthi ngiphethe uEC la uEC lo code 14 iwona ke vele mina engidriver ngawo usune experience eningi ke lo code 14 sekukudala nje ngisebenza ngawo ngidriver ngawo mfowethu angani noma kuyavela engalapho bakwethu ukuthi uEC lo yawu EC bakwethu une PDP ke nayi PDP ukuthi manje la phezansi kwekhanda lami iPDP leya une PDP lo code 14 Khuzani mfowethu siyabonga ukuba yiqhawe leqiniso ube yiqhawe ngempela singangcolisi nje igama elithi iqhawe kodwa ubungelona iqhawe siyabonga Khuzani ukuthi emculweni kaMaskandi uwena umhlahlandlela uma kukhulunywa ngetrue prosperity impumelelo yeqiniso ibukeleka kuwe Khuzani sibonga ukuthi uyisibuko sabaculi bakaMaskandi babukela kuwe uyi-role model yabo umqalo wendlela yempumelelo emculweni kaMaskandi Khuzani mawufuna udriver mfowethu ngidriver ngocode 14 mina mfowethu ngine dangerous goods ngine advanced driving mina mfowethu nje sengiyafesa ngiya-apply bakwethu now ucode 14 mhlambe ngingaphuma nasebusecurityini vele ngikhathele manje ukuba isecurity now ucode 14 Ndlamlenze mfowethu Ndlamlenze ezinsizweni Ndlamlenze naseyintombini siyabonga qhawe mfowethu ngempumelelo yakho mangabe bese umtholile udriver kulungile naye ufanele lo msebenzi ngiyabonga ke qhawe lami mfowethu ukuthi ngilandela indoda amadoda ngilandela insizwa ngilandela i-role model asikubonge lesikushayela izandla mfowethu danko